okwetorora ihanga abeegi ba siniya mukaaga batandika ebibuuzo byabo ebyokendera orurengo rwa siniya Kabale sikuru nangwa kaburijo tweteekateekiregye munonga abaana bashomere syllabus baziza kandi laboratories equipped bayegerezemu kikumara. Director Global High School Mbarara beno ntusima hanga twatandika ebigyezo bya S.6 mukaaga ebyakane bituberezeje mbusinge twina abaana 58 kandi ubona nuko betebekanise gukora ibigyezo byabo kandi nizitebekanise je ewaffe wano wetuli Mbarara City tuyina centers ezayine bo bamasomero kutugenda kukola ebibuuzo 33 bali 33 era bonna bonna ebibuuzo tumaze bibawa babitutte. Tuyina abaana bitu abashitamira aha abaana 83 kandi tuyina abasibe abakwiki 16 abakija Rwakatano bakora briefing ikizezo cyo kubanza twabakira kandi yerizo abire kushitamira ikizezo cyo kubanza cyabo nijumsha umukasheshaka kumwana wa S.6 kugamba ni mwabazire nigeza no kubasima kugeza aho kutwera school fees kushanga twikasha ngeji tukachitwala ngejo kizanisa mbweni tukibasimira munonga atandika na subjects twachino mathematics na history so twara kushimira rwabwenge kugira ngo ebisitura turinze zaba ryashikira nakaje nkishomero turiyo tutepepeedi okukora ebizamu laboratory zitu zitebekanisiibwegi computer zitu zitebekanisiibwegi mwenu ntsima mukama apo kugira ngo gitamu na no mwaka tuberabere mu jetine rwanzu kandi ntsima na TV West twaza omudisitulikiti ya Rubirizi omushije emyaka 47 Kalinzi Abduyazid Kurga Kirugu Senior Secondary School nawe yashitamira ebibuuzo bya senior ya mukaaga nagira ngo ayine kiroto cyo kucungura bunyaruguru. Kana sitamira senior ya mukaaga nkuru ndakena 8 nafuna point zitakumfavaringa kugira ngo nibasa kukize kiroto cyane nagira ntiburira ndakize kiroto cyane nasitamira imyaka 23 nkane yimbire ndohona nkanta kufuna busingero kugira ngo ruhanga wanjye narakize kiroto cyane cyo wakorera cyo kumwico ki this is God given kanchi gambe aho ku myaka yone yimaze kitire nkinteka ari bugenge tinsitama tinterera mpaka ndakikirisa zari yanjye so no mu mbere yimbire ndimuyona byamfanana muri kubiyeregere nagira ngo mu mbere yona nizagaruka hisomero. Omushaki witu yaikana umugani mashomero gataragama na gamwe itwe Kabale birizi exam twatandikaje tubyakire nyumwazo nyine mbe turetere nyumwazo sande arizo bashaha nkibere n'icweka by master ya bartwara twine centers 8 zikustamisa abana 800 icyo mugisha murungi nenzorati yabwo ati twabreta twakwasindugiretazi kandi abana bitu bona ko twabaregistaringire bona baro tukaregistaringa abana nkaga na mwenda abeshi asatu nomwe n'abasigazi 38. twaza omuri Kamwenge okubuzibwa kw'abeegi ba siniya mukaaga kwatandika kurungi okutwariza hamwe abari kurebuuza ebibuuzo ebi nibagira ngo amurundi ogo hariho kukopa. Tuyina abana 12 pioneers ba A-level bakuza gukora exam zabo senta yabo ya Bishobari ya Girls School twetebekanise uko abana tubatebekanise syllabus coverage was done nabitwa briefing wa gatanu tuyina amasongo abana bamaze gukora kandi tuyina amasongo baza kubura bo mbije mpaka kundi bakine tujugwenda fakti ekinkweso bamunonga no kugira ngo kuyabatandika senior 5 na hata yibaza gukora senior 6 tine hiba tuteganise so abashomesa babakunzere babashomesa abana bakavaringire syllabus bakazimara just bakora revision had the child ko safety kurango security yawe yoke bataba disturbed by the environment outside because kurango bakora ibintu byaho ibashomere tukatero bagakora zakane ibintu babiha na nyungu musanze tatimire abo kuba bashomesa bakoze ikikumara nitwe kabeji twasomeye ikikumara
nindeeba ebizamu nitukubiraba nk'amazima okubuuzibwa omuri Kamwenge kwakorerwa omu senta ishatu. Omuri Kagadi okubuuzibwa kw'abeegi ba siniya mukaaga nayo kwatandika kurungi. Okurugira Ramadhan Nyondo Barongo Orukura Examination Center ya Kagadi kandi mukuru w'ishomero rya Kagadi Senior Secondary School abeegi bina ana na bashatu nibo bahandikise na UNEB okukora ebibuuzo ebi. USE exams ebizamu bya senior mukaaga bitandikire kurungi. Centers zone Ebigyezo babipikingire kurungi kuruga ha center storage station to the schools. So far tukahurira ikizibu kiona mu masomero na muri ebizamu babitwaire zaire muno abo abakeine yonka byetago nka school fees requirements nakitwa abaana tubayikirize bakole bigezo tutabatalibanize baitu kiti yono teko bujunanizi banko muzaire bwetago bubulete enuko mwana akulo obizamu byayate kaini yito nka isomero buli kikakwetagisa kiona kashikoze tuwaira na candidates 50 bona bakora arts bona hamwe na sciences. Okwetorora ihanga abeegi emitwaro 14 2017 nibo babaze kwehandikisa okushitamira ebibuuzo ebitebekanisiibwe UNEB kandi omu rujungu ebibahisire Uganda Advanced Certificate of Education. Ebyatandika erizooba ebibuuzo nebikwija kuhwa ebiro 6 by'okwezi kwa 12 omwaka 2024. Abwa TV West ndisenyomo Gideon Nonesmas Ndyanabo Anthony Twine na Thomas tumwebaze abwa TV West.